Menta kesngi kanyau terik urempang keseng HYC Mauyong Unit kelayo ban bat ekat sangut ki barjela ki belawan nado na West Bengal bat Assam da kejing temu ban wan trei wan kata syegitan mau diang Shillong. Haba kinong syong shnong kathan kila iperi kerukom ya rukom yeng jongki mar kila pentip syakaseng bat klem da penslem keseng HYC Mauyong Unit hapo kejingelam usketri ba di yau penyau bat Vice President ba J Sotun kila hiar syakani kejaka bat lap ikiti kibar jela persya Karembai filling station. Kita kibar jela kila hiar da kebas night super hakapor minstep bat kitemu ban kiu pat hakilai teli ki taksi pelapen krek kerpang ban wan syau yaki. Habakren bagi rekod ke HYC lalap begini ki barjala kim shimdon ya ke work permit ke COVID report police verification kum juru iki kot kisla ki belak ban pensisai ki kum kinong tre ki belak ban wan tre hapo kini kejela. Lalap ru bagi pendan kam ya ki voter ID ki bela Shushna Thok kum juru iki Aadhaar bat PAN card. Lak nyok tang uwei ubedon ya ke e-shram card henry ke balakut validity la slim. Lak ru bakini ki barjala la pelat suk yaki naga infiltration check gate kepadon haber nihat. Mentakasngi abangi galaya jingtip nagi nok snong ba kidon gi barjela ki bayang ni jan peterpom Rembai filling station bagi don kumba khatsan ngot ki barjela ba makiru kila suspek ba kideki kelajat ki Bangladeshi te kumta nakaling jongar ngam penslam hira ban wan page hadin bang kali bagi wan gila itu bagi wan kidon ba bangi wan West Bengal kidon pat ki ba katukane gi wan po Assam te habang kali ang Malaysia gi ang Malaysia train station Nigrem adon nakajing train te Nigrem te habang kali ang kumna pila ban jam lang banang ti umling Corona Care Center ki ong bahang ti kimdon yung tip ire la tiblut konduktor ba bot itu ka bos bagi chang maki ki thur ki ong bangi la aisan spa morway bangi yo jing tip kata na kalibiang nang tim napo berni check infiltration nang tur ki ong kimdon i bakli ki ong yad be itu te na kaling jungi kaseng ni pandam juri kan ka jing simsting jungi niki nong tre jong ka sarkar ban pet nam ta ka jing bha jong kari ka jaj ban riu jong ila dah long kum ni ka jing nang bon gini ki bawan rung bean illegal imigran kemut kelak nang bon nang nis kemat ka jing ma kalong gala ap ngi ka jaj ban riu don bok ngi don gi nong snong jongi haba yui haba ki lenti sengkin don bok kilong kitur khen ba gi dei kim sipa jong jaj ban riu mar ki ai jingtip yangi kim ki sipai kari bangin yada la ka jong ga ri ba ka jaj ban riu ka jing wan rung kertrap jong ni mandari Shu ula ai ru kejing maham yaki kontraktor bekim de ban shim kabu ya ka kerdan bakibat. Nakaliang jungi kum ka HYC kade kalong kejing maham ya kini ki kontraktor laki deki tribal lani ki non tribal ba kinim dai shu nang nes kamat ba kindang mara kum kini ki jaj ban riu menabar ladang idang lab yang kum kini ki kontraktor la laban deki pardok parasnam lani ki niki non tribal ngin aili ngin ai dak bating el ada ngin lab yang nang syakmat haman ba ngiyat ngiyang kibun ki samla kibun ki nong sunong kat sebayat sebayang ki suot baik ba ngim don kam ngim don jam ya reda ka jing yaile jong kini ki kontraktor ban wana igi nong tre gi banabar kap nang penduk mensim sisuk kan ki Nrai daga jing ailat chuan ning kong ni ki pardok prasnam jongi makin yo ka kam ka jam ban kinyo pan panap ya ki jing non kam ki ha ki jing kisam